Peshung tše ke ditaba tša leleme la Sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Ditlago tša tšona ke tše. Sibiya was adamant that actual General Khumalo shouldn't be heading the PKTT. The truth, if so, please raise your right hand and say so help me. So help me God. Komišene ya Matlanga e kwele gore motlatšamokomišenare wa sephodisa yeo ga bjale a fegilwego Lieutenant General Shadrack Sibiya o be a phegelela gore tlhogo ya lekala la bohlodi Lieutenant Dumisani Khumalo a se atepele sehlophatšhomo sa dipolao tša maphodisa. Worrisome is that cases that came after our case on Palapal, they have already made judgments on cases that came after us. Mokgatlo wa EFF o re o ikemišeditše go swara mogwanto wa go ya kgorotsheko ya molaotheo kgwedi ka kgwedi go fihla ge kgorotsheko yeo e fana ka kahlolo molatong wa Phalaphala. Tutuzile Zuma Zambudla o itokolotše bjalo ka leloko la palamente la mokgatlo wa gabo wa MKP. Bagešo thobela nna ke lebeseng ka dumeng go ke tla thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla wa rra Augustin Letlalo ditabeng tša lehono. Tša mathomo ke tša gore Komišene ya Matlanga e kwele gore motlatšamokomišenare wa sephodisa yeo ga bjalo a fegilwego Lieutenant General Shadrack Sibiya o be a phegelela gore tlhogo ya lekala la bohlodi Lieutenant General Dumisani Khumalo a se etepele sehlophatšhomo sa maphodisa seo se bego se lwantšhana le dipolao tša sepolotiki goba PKTT. E hlwele gore Komišene e kwele gape gore seo ka ge komišene e hlwele e kwa bohlatse go tšwa go motlatšamokomišenara wa nakwana wa twantšho ya bosenyi Lieutenant General Hilda Sinthumule ka ga ditokete tša melato ya dipolao tša sepolotiki yeo e tlošitšwego ka KwaZulu-Natal go ya dikantorong kgolo tša maphodisa ka Pretoria go ya le ka ditatofatšo ka taelo ya Sibiya. Le hono go hlwelwe go hlathollwa mabaka a wa dikologilego go sepetšwa ga ditokete tša sehlophatšhomo sa maphodisa seo se šetšanego le dipolao tša dipolotiki goba PKTT go tšwa KwaZulu-Natal go ya dikantorong kgolo ka Pretoria go ya ka taelo ya Lieutenant General Shadrack Sibiya ka morago ga pego ya go šwalalanya sehlophatšhomo ka letšatši la 31 Mantole ka bohlatse bjo bo bonagalago bo šišinyago sephetho seo se dirilwego sa lepotla sa go phatlalatša sehlophatšhomo go ka ba go bakilwe ke mabarebare a gore Sibiya o be a belaela gore lekala le le be le monyakišiša. General Sibiya was adamant that actual General Khumalo shouldn't be heading the PKTT. It's a detective matter, which I differ because it's a combat matter, and therefore the dockets must come to me. He was adamant through inquiries, through like asking to say how far are we, but further he was preoccupied with the notion that General Khumalo and crime intelligence were investigating him. Komishene e šetše e kwele peleng bohlatse bja ditatofatšo go tšwa go lekala la bohlodi le Lieutenant General Mkhwanazi gore sehlophatšhomo seo se šetšanego le dipolao tša dipolotiki se be se beilwe leihlo ka lebaka la gore se be se thuša bahlankedi ba tša bohlodi Gauteng bao ba lwantšhago le sehlopha sa digongwana tša bosenyi seo go nago le ditatofatšo tša gore se tlemana gareng ga tše dingwe le Sibiya go bolelwa gore o ile a phegelela go fetiša ditokete ka morago ga pego ya tona ya go fediša sehlophatšhomo sa dipolao tša dipolotiki. It sounds to me as though it would have been a handover for handover's sake. It just didn't make sense because from your testimony the dockets are at head office and they immediately had to be back in KZN by April. So why on earth did they have to come to head office? Ditšhietšo di tšwela pele ka mošupologo. Mokgatlo wa EFF o re o ikemišeditše go swara mogwanto wa go ya kgorotsheko ya molaotheo kgwedi ka kgwedi go fihla ge kgorotsheko yeo e fana ka kahlolo molatong wa Phalaphala.
ngwagola mokgatlo woo o ile kgorotsheko ya molaotheo go nyaka kahlolo mabapi le sephetho sa palamente sa go se amogele dikutollo tša phanele yeo e ikemego yeo e bego e hlomile go nyakiša geiba go bile le bohlatsi bja go tšwela pele ka kgato ya go hloka kholofelo ditheeletšong tšeo di bego di etilwe pele ke moahlodi wa maloba Sandile Ngcobo. Pego ya phanele e hweditše gore go na le bohlatsi bjo bo tiilego kgahlanong le mopresidente Cyril Ramaphosa ka ga diketekete tša $, tša Amerika ka polaseng ya gagwe ka Limpopo. Ga bjale EFF e fane ka dinyakwa tša yona go kgorotsheko ye kgolo ka mononageng go menya ka kgorotsheko e dira seo ka potlako. Mashabashaba a maloko a EFF a gwantetše kgorontsheko ya boipobolo a nyaka gore go lokollwe kahlolo ya molato wa phalaphala e šetše le ngwaga mola mokgatlo wa EFF o ile wa ikgokaganya le kgorotsheko ya boipobolo e nyaka gore kgoro ya tlholege ba palamente e dirile ka bohlale ge be e ganetša pego yeo e laeditšwego ka tsela yeo mopresidente a be a swanetše go ikarabela mabapi le seripa sa dibilione sa $, seo se hweditšwego polaseng ya gagwe ka ngwaga wa 2020. Malema o ikanne go netefatša gore kgorotsheko ya boipobolo e lebeledišiša taba ye. What is worrisome is that cases that came after our case on Palapal, they have already made judgments on cases that came after us. But Palapala is a difficult case. We need to tell the Chief Justice that for as long as Palapala is not released, every month we are going to come here to make a picket in demand of the release of the Palapala report. Malema o latofatša kgorotsheko ya boipobolo ka go gogwa ka nko. We need to stop the road before it destroys the whole body of the judiciary in South Africa. Without judiciary, we are nothing. Comrades, we speak to you now. There is a judge that was arrested for corruption. Today, we have a judge that is arrested for corruption. Now we have a proof that judges can be corrupt. Why are these judges so scared of Cyril Ramaphosa? O tšwetše pele go gatelela gore mohlankedi phetiši wa botšotšhisi a golegwe. Batoyi must also be arrested for defeating the ends of justice. How can Batoyi not arrest Ramaphosa after Ramaphosa accepted that he used $? Go memorandum wa bona mokgatlo wa EFF o tlhaloša gore go se lokollwe ga kahlolo go laetša kgorotsheko ya boipobolo e sena maikemišetšo a go boledišana le mopresidente. Tutuzile Zuma Zambutla o etokolotše bjalo ka leloko la palamente la mokgatlo wa MKP kopanong le babegaditaba ka Durban. Mokgatlo wa MK boletše gore ga o amane felo le go rapia ga baswa go ya tlhahlong ka Russia. Mokgatlo re Zuma Zambutla o etokolotše le mererong ka moka ya mokgatlo wo. Zuma Zambutla go latofatša a rapile baswa go tšwa ka KwaZulu-Natal go ya go fiwa tlhahlo ka Russia bjalo ka bahlankedi ba tšhireletšo. Le ge go le bjalo ba malapa ao ba re ba ile ba botša gore bana ba bona ba ya go lwantšha ntwa yeo e lego magareng ga Russia le Ukraine ka Donbas. Duduzile Zuma Zambutla yo a bego a bona laedile sefatlhegong ga se a bolela selo ge kopano yeo e thoma mo tatagwe mopresidente wa maloba wa Afrika Borwa Jacob Zuma a bego a le gona go kgwathilwe gape phenyo ya mokgatlo dikgethong tlaleletšo ka Mandeni pijana mo bekeng ipša tšeo ka moka di phumutšwe ke tsebišo ye. Duduzile Zuma Zambutla has declared her full cooperation with the ongoing investigations by relevant authorities, as a consequence of which Comrade Duduzile Zuma Zambutla has tendered her resignation from the National Assembly and all public representative responsibilities with immediate effect. Mokgatlo o tlhaloša gore o itokolotše ka boyena o gatelela gore o thekga maiteko a gagwe go netefatša gore banna bao ba boa gae ba bolokegile. O dumela gore banna bao ba maAfrika Borwa ba 17 ba kgagetšwe dintweng tša Ukraine morago ga gore ba hwetšwe ka tumelo ya go thwalwa bjalo ka batlhapetši ba tšhireletšo. Tiragalo ye e gogile šedi morago ga gore moratho wa Zuma Zambutla a bule molato kgatlhanong naye se se latela le dingongorego go tšwa go a mangwe a maloko a lapa.
morago ga fao Zuma Sambudla a bula molato kgatlhanong le batho ba babedi bao a rego ba mo hweditše go dira seo. Mokgatlo wa MKP o tlhaloša gore se ga se amane le merero ya mokgatlo. As an organization, we are not in some processes of contributing into the fight in Ukraine, and from what we read in the affidavit, to herself is not in some processes of recruiting young South Africans to go and fight in Ukraine. Mokgatlo o tlhaloša gore ba lapa ba ikgokagantše le bona mo go beakantšweng kopano le ba lapa go tlhaloša gore mokgatlo ga o amane felo le tiragalo yeo le gore ba thekga ba lapa go netefatša gore ba bua ba bolokegile. MKP ga se a tlhaloša maemo a Zuma Sambudla ka mokgatlong ipya fela gore o itokolotše. Babega ditaba ga se ba dumelela gore ba ka boledišana le Zuma Sambudla. Re sa le amogela ditaba tša sepedi mo SABC 2 le go lehae. Thasila Lungu e ba go morwedi wa mopresidente wa maloba wa Namibia yo a robetše go boroko jo bogolo Edgar Lungu o lahlegetšwe ke setulo sa gagwe ka palamente morago ga go se iponagatše mošomong makga a mmalwa. Seo se tšweletše nakong ya ge mospikara wa palamente Nelly Muthi a fana ka kahlolo mesong ya lehono. Thasila ge sa le ka Afrika Borwa go tloga mo le tatagwe Edgar Lungu a hlokofalago ka la 5 June ka bookelong bja Pretoria. Lungu le ge go le bjalo ga sešo a bolokwa bjalo ka ge mmušo wa Zambia le lapa la gagwe le sa išana godimo lefase ka mokgwa wa semolao mabapi le gore o ya go bolokela kae mo mmušo wa Zambia o nyakago gore a fiwe poloko ya semmušo ka legaeng la gagwe ka Zambia mo le ba lapa la ga Lungu bona ba nyaka gore a bolokele ka mono Afrika Borwa. Tona ya nakwana ya maphodisa Firoz Kachalia o re go ya godimo ga bosenyi mo katareng ya mafelelo ya ngwaga ke sešupo sa mmapale sa gore bosenyi bo ikepetše ka medu ka mononageng. Kachalia a boletše se nakong ya ge a lekolola dipalopalo tša bosenyi tša kotara ya pele le ya bobedi tša ngwaga wa ditšhelete wa 2025-2026 ka Pretoria lehono. Tona ya maphodisa Motšwaoswere Firoz Kachalia o thomile ka go romela molaetša o tšwa go pelong go maAfrika Borwa kudu-kudu go bao ba bile go ba tšwa setlhabelo ba bosenyi o re maphodisa a šoma bošego le mosegare go thibela le go fokotša bosenyi setšhabeng. I want you to know that I understand and respect your worries about the lack of security since too many criminals and also because too many criminals escape justice. Ge a lekolla pego ya dipalopalo tša bosenyi Majoro General Thulare Sekhukhune e le go tlhogo ya lefapha la boingwadišo bja melato o re melato yeo e tseneletše go balo ya go phaya thetho ka kgang le go bolaya e fokotšegile. We have recorded decreases in terms of the rapes, 32 counts, 37 counts less, and sexual assault, 12 counts less. Motlatša mokhomišinare wa maphodisa Lieutenant General Tebello Mosikidi o ile fa sebopego sa go lwantšhana le bosenyi le go netefaletša badudi polokego. We are in the midst of our safer festive season operations, which are currently in a full swing. It is all hands on deck as men and women in blue are working closely with other law enforcement agencies to continue and clamp the authority of the state in every corner of our country. Mosikidi o netefaleditše badudi gore go tla ba le maphodisa a mantši ditikologong nakong ye ya setla sa Keresemose. Malapa go feta 50 ka diphale ka ntlenyana ga Bakersford ka provinceng ya Limpopo a tlogetšwe a sena magae morago ga dipula tše maatla le madimo. Dintlo tše dingwe tše 20 ka metsaneng yeo e fapanego ka masepaleng wa selegae wa feta Kgomotubatse le tšona di sentšwe ke mafula kudu ka dikarolong tša tlasana. Kgoro ya pušo tirišano le merero ya magoši ka provinceng ya Limpopo e re kgonne go khuduša bao ba amilwego ke masetlapelo a go ya holong ya setšhaba. Ntlo ye ya diphaphuši tše tharo e beile fao ba lapa la ga Selahle ba bego ba fihla dihlogo. Lelapa le lena le maloko a tshela ga bjale ba tla swanela ke go patagana ka phaphušing ye tee yeo e senyegilego. Hlogo ya lelapa le o re go aga ka leswa ke mošomo o mogolo kudu. Re wetše ke leru la pula maabane, re wetše ke leru la pula ntlo ya rena ra ba re dula ka gona bele ka gare ga 3 room le ga le mokhukhu.
so re senyegile ke diphahlo mepete senyegile dijo tse bohlokwa tša like le pasa ka moka le timetše re gona tše dingwe a re di bona certificate tša mešomo tše ke maketago ka tšona tše kolobile le gagoile so gona bja re patagana ka gare ga ntlo e one mola re dula re le by 6 so ga re sa tseba lepelle morago le tša go ja le tšona gona bjala ga re napere di lebeletše gore re ka jang ga re tsebe re ka ja eng ka baka la gore pula e kolobišitše ka mokana ga tšona. Mokhukhu o wa phaphušite ke fao Cecilia Maneke le bana ba gagwe ba babedi ba bego ba go bitša legae la bona bjale ka ge o hlahlamolotšwe ke pula ya matlakadibe ba ile ba swanela ke go kgopela marobalo go maloko. Sesia Cecilia ile go Khathazile Maneke o re tshenyego ye e bueditše monyana nagwe morago. Re tekwa re swabile kuju mo moratho ka be ga jula gona mokhukhu wa go tšerwe e be a jula le bana ba gagwe ka babedi re senyegeletse diphahlo yotoropo mepete le diraki re kwa re sa re se bose mo re lego khosa a ni bala gona mo ba julang gona a bana ba ga go robala go le bjalo kgoro ya Coxstar e re thomile go lekola tshenyego gore e kgone go rulaganya thušo. Re ga re ya re dira assessment ya gore ke thušo ye feng yeo re ka fa go batho ba ka go tla gopola gore go na le bao e le gore mengwako ya bona e senyegile mafestere fa e le gore a thubegile bjalo gomme ke taba yeo e le gore re le lefapha re katana le yona go bona gore ke magato a feng ao re ka tšeago go netefatša gore thuša batho ba gore ba boele sekeng. Coxstar e kgopetše gore badudi ba ntšha mahlo dinameng ka morago ga gore ba boemo ba boso ka mono nageng ba dire temošo ya legoro la bobedi ya dipula tša matlakadibe dikarolong tše mmalwa ka mono profenseng ya Limpopo. Ke ba tseba Maboa, ditabeng tša SABC, Diphale. Theeletšo ya molato wa go tšhabišwa ga batho ka dikgoka le go sepetša mafelo a go gweba ka mmele a wa se go molaong kgatlhanong le motlatšahlogo ya sekolo sa dithuto tša tlase ka Eastern Cape Vuyoka Sikana e šutišeditšwe go ya go la 31 Matšhe ngwageng o tlago ke kgorotsheko ya magistrata wa East London ge go sa letilwe dinyakišišo. Botšhotšhisi molatong wo bo boditše kgorotsheko gore bo sa letile tshedimošo ya pego ya forensiki go bala le ditlankana tša panka tša molatofatšwa ka lebaka leo go bile go le tiego ke rialo. Ghana o golegilwe kgweding ya go feta ka ditatofatšo tša go tšhabiša basetsana ba ka Qumbu, Mthatha le Nqeleni go ya ka East London mo go latofatšwago gore o be a ba gapeletša gore ba ka mmele go latofatšwa ge kana a beile basetsana bao ka ntlong ya gagwe ka Quickney le go ba gapeletša go tsenela tša thobalano le banna ka maikemišetšo a go hetša tefo. Go latofatšwa gape gore o be a ba lefiša diranta tše 250 go ya go diranta tše 300 e le go mašeleng ao a romelwago ke batšwa sehlabelo ka akhaonteng ya gagwe ya panka bjalo ka rente. Kana o ganeditšwe ka peila. Ye ke karolo ya mafelelo ya ditaba tša leleme la Sepedi. Pego ya mafelelo ya ka ga go kgerega ga lebota le letamo la moepo wa Jagersfontein ka la 2022 kgweding ya Lwedi ngwageng wa 2022 e utolotše gore moepo o hlokile šedi gape le go se obamele melao. Diswantšho tša satellite di laetša gore leboto le be le dutše le šuta sebaka sa mengwaga pele le ka kgerega ka la 11 Lwedi fao le tshwelego lephotho la go gola le la bogolo bja di cubic meter tše dimilione tše 5. Motlatšatona wa metsi le la Tšhila David Mahlobo o re pego ya dinyakišišo yeo e tšerego mengwaga e meraro e hlapišitše ke ditsebi go tšwa University ya Pretoria le ya Witwatersrand. Tlaleho ena e bontsha ha morafo ona o hloleile go latela metjha e nepahetseng ho netefatsa hore morafo ona o bolokehile ho tswela pele ka mosebetsi. Ho hlaloswa ha letamo la morafo le ahilwe motheong o neng o sa tsitsa. When it was being raised, there were designs that were actually not fulfilled in terms of being concluded conceptual designs. They started to do the construction without the final designs. Secondly, when the construction was being done,
there was no presence of registered engineers to supervise the work. Tlaleho ena e boetse e bontsha ha letamo la bobedi le ntse le sa bolokeha fela mmuso o re o beile dipehelo tse matla kgahlano le morafo ona. One of the strange conditions, don't use compartment 2. Structurally is still not okay, but then there's another pit where you can deposit it there and then start removing what you find there, the decant. They have not been doing that because of issues of getting engineers. Now we have issued directives, they have not complied. We are going to court on that particular matter. Mahlatsi ba a re morafo o tlameha ho nka boikarabelo. Re ne re lebelletse hore repoto e tla kenya bokotsi ba tjhefo e fumanehang metsing ao le seretseng seo le hore na jwalo ka ntse le teng ka hara matlo a rona hona jwale na ha pula ena kapa ho ba le lerwele na entse e tla re ama le hore na e tla re ama ka mokgwa o mme ditshepiso tso kaofela ntho ke e thabetseng gore ke tsena di phetaetse selemo sa fetile ne re le mona re fa batho matlo mona ra ba tshepisa report e tlatla ke ena report e teng mme ha ba e batla report ena ba batlang ho tswela pele ka di-case tsa bona ba tla e fumana. Diphuputso di boetse di bontsha hore hona le merafo e meng e 38 e rafang ntle le molao ka hare ho naha mme e 14 ya yona e Freistata. Ke Magala Masiteng, Lefapheng la Ditaba ho SABC Jagasfontein. Bešong di fella mo ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso gabotse.